Idol Bernard. Morning! Dahito yan iti PCSO Lotto result tayo. Manipod iti April 24, 2025, 9 p.m. draw with the Super Lotto 649. Winning combinations are number 17, number 32, number 34, number 6, number 42, and number 20. With a jackpot prize of 16,132,058 pesos and 40 centavos. Daksangga sa tawa na nga ba? Para matiti National Lotto 642, winning combinations are 12, 11, 37, 34, 26, and 13 with a jackpot prize of 11,825,882 pesos and 60 centavos. Awan na nga ba? Para matiti PCSO STL. First draw, Idi Kalman, 7-5. Second draw, 7-37. Third draw, 21-29. Congratulations! Dahil nga rin PCSO STL tayo. Ken Super Lotto 649, Ken National Lotto 642. Kadwayo T99.5 IFM Bawag Siak na Idol Shanti Papi, Tatak RMN.